الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم أعنا على وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жаратқан Аллағым, тұтқан оразаларымызды қабыл қыл. Құдай Таала ушу улуу айда, қасиетті айда бардық қылған, өзіңдің разылығың үшін жасаған бардық жақсы іштерімізді кемшіліксіз қабыл қыл я Раббал аламин. Алла Таалам өзіңе шүкірлер болсын. Өзіңдің жардамың қолдауың менен бардығыз оразалардан шығып, мына өзің сыйлық тарата тұрған, белек бере тұрған улуу майрам күнүнө ушу аянтта чогулуп атабыз. Ушу улуу күндүн урматы менен аламдағы жанду жансыз бардық жаратқан нәрселердің бардығына Құдайым тынччылык, аманчылык бер, адамзатқа ынтымақ бер, мұсылмандарға күч кубат бер. Ошонун ичинде Құдай Таала ушу алаканга тола тургандай ушу биздин мекенибизге дагы Құдайым тынччылык, аманчылык бер. Алла Таалам бардық мекенибизде жашаган кишилердин, адамдардын күнөөлөрүн кечир. Алла Таалам өзүңдүн мээримиңе эге кыл. Алла Таалам өзүң колдоп корго. Өзіңдің жардамыңды, өзіңдің мериміңді башыбыздан жамғыр жағандай жадыр я Раббал аламин. Алла Таалам арғандай қырсық бәлалардан, ору сырқаулардан, табиғи қырсықтардан ел жерибизди аман сақта я Раббал аламин. Алла Таалам жалпы елбізге тоқчылық, молчылық бер, ынтымақ бер, бөлүлүп жарылуудан Алла Таалам өзің сақтағын я Раббал аламин. Атадан қалған ыйык мекенде Құдайым урпақтарға жарық жүз менен өткөрүштү Құдайым насип кыл. Жаман көстүүлөрдүн көзүнөн, сөзүнөн, жаман пикирлөрдүн пикиринен, душмандардын душмандыктарынан, залымдардын зулумдарынан Құдайым алыс кыл я Раббал аламин. Алла Таалам Құдайга шүгүрлөр болсун. Мына аянттарда өзүңө ибадат кылып жатабыз. Мына ажобуз баш болгон ушу башчыларыбыз да келип отурат. Құдай Таала ушу башчыларыбызга Құдай Таала кайраттуулук, күч кубат, чечкиндүүлүк, адилеттүүлүк бер. Елибизге Құдайым жакшылыктарды жаадырып ортолорубузга ынтымак, каниеттүүлүк бер. Алла Таалам бардыгыбыздын ырыскаларыбызга береке бер. Үйлөрүбүзгө амандык бер. Бала чакаларыбызга бактылуулук бер. Карыяларыбыз дайыма төрүбүздө болуп, үйлөрүбүздө наристе балдардын үнүн уйну угулуп турушун ар бирибизге насип кыл. Бардык жакшылыктарды Құдайым өзүң жамгыр жаадыргандай жаадырып бер я Раббал аламин. Туранарыбыз ушул жерден кайтканда бардыбыз күнөөлөрдөн айрылып, Алла Таалам өзүңдүн рахматыңа эге болуп, өзүңдүн мээримиңе дуушар болуп, үйлөрүбүзгө жарык жүз менен кайтышты Құдайым насип кыл. Ел жерибизге тынччылык, аманчылык бер. Ыйык Рамазанды коштоштук. Эмки Рамазандарга дагы ушу канча киши ушул жерде алакан жайып дуа кылып отурган болсок, бирибиздин саныбызды да кемитпей, эмки Рамазандарга аман эсен жеткир. Тагдырларыбызга ондогон Рамазандарды тутушту Құдайым насип кыл. Бардыбызга ден соолук бер. Ору сыркоодон, жалдырап ар кимдин көзүн карагандан, ар нерсеге муктаж болгондон өзүң сакта я Раббал аламин. Өзүң колдоп коргоп эки дүйнөнүн бактысын бер. Окулган Кур'ан аяттарынын соопторун
пайгамбарыбыз баш болгон бүтүн пайгамбарларга, ушул дүйнөдөн ыйманы менен өтүшкөн жалпы мусулмандарга, ошол менен бирге ушул биздин мекенибизден өтүп кеткен жалпы ата бабаларыбыз, энелерибиз, ким бизден Куран үмүт, дуа үмүттө жаткан болсо, кимге дуа кылышка милдеттүү болсок, бардыгынын арбактарына жеткир. Арбактарын бизден ыраазы кыл, өзүң ыраазы болуп, өзүң бейиштериңе насип кыл. Бардыгыбыздын дуа тилегибизди кабыл кыл. Алла Таалам биз көтөрө албаган сыноолор менен сынаба. Алла Таалам бардыгыбызга ден соолук берип, эки дүйнөнүн бактысын берип, Алла Таалам дайыма жүзүбүздө күлкү, үйүбүздө ырыскы, денибизде сак саламатчылык болушун Кудайым насип кыл. Дуа тилектерибизди кабыл кыл. Орозодон орозого аман эсен жеткир. Allah Teala iki dünyanın baktısın ber. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm. Aytınızlar kabul olsun.